Tetelane akeh ya. Loh. Iki sing urat. Padet rek. Enak. Rasa nemen sapi ini rek. Lek kuai sama, soalnya ori. Soalnya di sini tuh pilihannya tuh ada yang ori, ada yang pedes. Londo. Mine ku lho ya masalah. Kok cek lomane wong ki yo. Pentolnya iki padat banget. Enak. Kalau sapi men. Enak ya. Kalau bakso dikai kerupuknya pangsit. Kerupuknya kok. Udah sang. Bakso telur. Keret-keret. Kayak bakso. Nek pedesnya ini ditambahin jeruk nipis. Cek seger. Mantap pon. Cek tak naruh iki aku. Lho Rek, mbok elon celuk-celuk Rek. Aku pangan ngene kon. Lho Rek, masalah iki rasa sambel yo Rek yo. Jadi kuai emang bener-bener lombok tok rasane lho. Lombok tok iki lombok, mantap, masyaallah, astagfirullahaladzim. Iki dapat tahu isi ada pentol, aduh ya Allah. Pentol sama kerupuk ya Rek yo. Ayo Rek kene Rek dibuka Rek pentol Rek. Jadi ini ku isi pentol, isi telur. Wow, oh iya Rek, masya Allah. Ono telur kan? Dibuka Rek. Wih, ya apa Rek rasanya Rek? Langsung nambah Rek. Gak usah lombok. Pedes. Aduh. Lu langsung kon Rek. Isine ku lombok tok Rek, masalah iki dudu kuah iki Rek.